big and serious and we don't ramp this thing going on from creation. Ramp. Dragi moji, hvala vam što ste klikli. Nekak mi se čini da će biti ok ovo jutro čim vidim ovo malo povećanje od ovih zakazanih vožnji. Ma nema ništa. Palim ujedno i Uber. Normalno na Uberu mi je samo komfort. O bog te voledi. Pet, 10 za 8 ne bi rado. 10 km za 8. 80 centi kilometra. Ništa. Dragi moji, danas vam je ponedjeljak. Datum je 3.8. 6.15, 6.16. Kavu sam si normalno spravil. Čep ovako ovdje. Kak ste vi, kako vama izgleda radni tjedan? Pišite mi u komentara. Ja ću vam se potruditi što prije izbaciti taj video koji god. Ovo može, Bog, šta? Ovo može. Euro kilometar ne da mi se sad tu nabadat. Di bi ja išao po... 700, da, ovo je dosta blizu. S tim što mogu proći tu kroz Lidl. Ovo mi se sviđa. Neko me pitao di sam se odselio, pa... znači ne mogu. Ajde, bježi. Neko me pitao, da, u komentarima di smo se mi to odselili, pa evo vidiš, mili. Ovo ti je... Lanište, da. Joj, sam ja fullo, da. Šta sam trebao tu? Nema veze. Malo ćemo se prođirati, aj šta. Lidl još nije ni otvoren. Ali čudno mi je kako oni to postave tu rampu otvorenu, ono može se uparkirati ladno, ali... Dobro, mi sad su svi na moru, pa... Nema ni potrebe. A vidit ćemo kasnije kako će to izgledat kad se ekipa vrati, da li će biti dalje parking mjesta, neće. Pitaj Boga. Ne znam, evo, vi ako živite, pišite mi, mi smo se tek doselili na Lanište, pa me zanima koliko tu bude zajebano oko parkinga, ali vidim da, mislim, tu je odmah Arena centar i normalno da Arena centar ima svoj besplatan parking, znači. Tu brinem da uvijek mogu ostaviti auto, pogotovo na taksi stajalište, šta stavim. Ovo je taksi vozilo, prijavljeno je za taksi, pa mogu. Jel vidim, pogledajte ovo, to je sve hrpa, znači tu ljudi ostavljaju svoja auta. Pogledajte koliko je toga. Bog, to je neko subwoofer ostavio, da vam pokažem. Pazi ovo, Bog. Ovo je Sabina. Vidi se da je vidno iskidan. Pogledajte ovo, gospodina, kako vam to fino ostavio, a? A ovo vidite, parkiralište. Da vidim šta se nudi ovdje. Ma ne, ovo ćemo odbit i otići ćemo offline na ovoj Monstrum aplikaciji. Ja bi mogao čak i prozor otvoriti jedan drugi, hopa. Vani vam je trenutno 23 stupnja. Noć je bila odvratna, nisam mogao spavati, probudio sam se u 3:30. Dobro jutro. Jadranka. Ajde. Evo, 13 eura. Šta? Hvala vam puno. Molim. Sretno na pregledu, gdje god da idete.
Kako mogu recimo naručiti taksi u garažu? Pa isto ovako, povuče Isto? vam samo da... Pa vuče. Ma da. Jer jedan dan sam naručila pa je ošao na Karlovačku cestu. A to vam sad ne znam. Doviđenja, ekipa vožnja je gotova. Bolt šuti nevjerovatno. Pulse. Uber se oglasio za nekih 5 eura. Preko 5 eura. Ajde, preko. Šta sad radimo? Ovaj Raid Rider. Nije baš neka luda vožnja, ali... Brijem da nemam baš nešto pretjerano opcija. 8. mjesec i to je sad kao, ajmo reći, najzajebanije. Koja su mi očekivanja? Pa ljudi, iskreno, ako bi uspio danas 100 eura na cijeli dan, ja mislim da bi baš bio, morao biti presretan. Ovdje lijevo možda. Prijem da bi bio presretan. Nisam fullo, sam da vidim. Nisam. Da, to je okej. Možemo i odavde. Da vidim kako će mi ovaj Waze prebaciti. Dobro, super. Da, reći vam, očekivanja su, ko što sam i rekao, Stomber bi bio onako brutalan. A sad je okej, sad u ovo doba ima posla. Sad poanta je da se zadrži, a zadnje 2 tjedna, a iskreno mislim da sam mogao puno bolje, ali sam imao 400 eura. Zadnji tjedan 400, tjedan prije toga 300 i tjedan prije toga 200, evo tak mi nekak izgledalo. Znači cijeli mjesec mi je taj 7. bio bez veze, nekak mi se nije dalo raditi. Ne znam kak je vama to sve izgledalo po tim vrućinama, čim nema toliko posla, čovječe, umjesto da stisnem, ali mislim to je onako dosta zajebano, ali sad kad pogledate, nema posla, da, ali čovječe, nema ni prometa, znaš, nema ni prometa, tako da znam da sam mogao to puno bolje, kažem, ali ispalo je tako. Fakat imam još 9 dana i ovoga. Si mi morao ući, odvratni stvore, komarac, daj samo negdje stani ili izađi van, molim. Izađi van, to, bravo, izašao. Super. Jebote. Sam iskonto, kuže s ovih pate. Ajmo. Reću vam jednu stvar, da sam maknio taj auto hold. Na Golfu sam ga koristio cijelo vrijeme i stražnje kočnice prednje su na pola, stražnje su gotove. Ove pločice. Tako da moram ih mijenjati na Golfu, a kažem, potom sam vidio da taj auto hold baš onak ždere te stražnje kočnice, nemaš vjerovati. To mi je pametni chat, AI chat, chat GPT objasnio. Zato kažem, na ovom ću onak rađe držati tu kočnicu kao sad nego taj auto hold. Baš ga zakenja, od ozada baš te kočnice zakenja i znaš ti to puno. A ne znam, nekak mi se čini slabo, jel? 6 i 7, ajmo reći ta 2 sata, od 6 do 7 bi moralo baš biti, tu idemo desno. Moralo bi baš biti busy da izvučem dan. A sad kad je tako kako je, već sad vidim da će biti borba. Znači putnik nam je friend, evo ga, odlično. Može. Volim taj Uber, ljudi čekaju. Dobro jutro. Dobro jutro. Doviđenja. Evo ga, vožnja je gotova. Palit ću ovaj Bolt, iako mi Uber onak puno bolje djeluje od Bolta.
početak 8. mjeseca, pa realno i 7. je bio bolji. U 7. mjesecu sam više vozio ovaj Uber od Bolta. To je bilo super da ostane tak, zato što nema taj glupi acception rate. Ja bi se negdje trebao sprčiti. Gdje bi to mogao odraditi? Tipa... Gdjeno? 8... Čak bi možda mogao, bog. Ovo je sve brzo. Koliko je to? 7 i 7... 14 km za 11 eura. Ovo nije loše. Ne kaže ko šta hoće. Tipa zapamtite da je ovo 8. mjesec, 3.8. i nema kera na cesti, nema gužve. To je prva stvar, a vožnje su onak neke minimalne. Evo, kad vidim tu neku veću, mislim sama stvar da Bolt šuti vam sve govori. Tako da ću ga ugasiti. Da malo je ispod. Ne bi bilo loše upaliti Mistro. Čisto da mi prikaže koja vožnja. Mogu sve ugasiti tipa... Opa. Ja. Mogu ovako odraditi. Auto reject. Evo ovako. Gdje sad taj auto reject? Kak sam ulav, da. Uglavnom nije bitno. Naštimam već kasnije. Bog te glava mute onak ne kontava. Nisam dosta dugo koristio tu aplikaciju. Lažem, reću vam da sam ju koristio za 25 eura jednu vožnju. Gdje sam gledao neki dokumentarac na YouTube-u i... Bože, mačka mrtva. Stavio sam filtere da prihvaća sve preko 18 funti, to je koliko? Šta? I... Uglavnom sam naširio, kroz 45 minuta mi ušla vožnja i ja ju ošao odvest u papučama, bog ti sam majicu navuko. Ošao pičnio od arene do zračne luke, bog ti šta je to bilo možda 13 km. Puna šaka brade, bog. I super mi je bio dan, da, jer imao sam za te vožnje, imao sam povrat tamo negdje iz Velike Gorice do centra, onda od centra do Črnomerca, to je još bilo možda, ajmo reći, još neki 25 eura i 25 to je još bilo 50 eura i još sam jednu vožnju za 10 imao iza toga. Znači baš me baš me izdobijalo na najjači čovječe, baš sam ga izdobio. I dan mi je bio brutalan, bog, tam mislio, ne znam, bit će 25 eura i to je to, na kraju čovječe, par vožnji fino se poredalo. A ako se neko pita zašto taksiram ponedjeljak, zato što, mili moj, znači imao sam jučer cheat day i realno jedan jedini dan, kad se osjećam normalno je ponedjeljak. Čak ni jučer, jučer mi je bilo tako da mi se spava, jel? Znači kad se udaraš sa hranom nakon tjedan dana gladovanja, normalno da ti živci hoće odmoriti i tijelo ti se regenerira i svašta nešto. I normalno da sam spavao cijelu nedjelju, polu spavao, polu igrao igrice. Kažem, evo, ponedjeljak, čovječe, probudio se, ali samo se u ponedjeljkom ovako osjećam, znači sad mi je savršeno. Sad se savršeno osjećam i uvukao sam 1,9 kg opet. Bila je pizza jedna, idući video, ako opet bude bio ponedjeljak, ja ću vam uslikat da vidite pizzu, na šta liči čovječe. Znači, mislim, ja vam ne škrtarim baš nešto sad na hrani, pogotovo kad taka sranja naručujem. Znači, pizza košta 23 eura.
Pizza košta 23 eura, naručim iz onog Pizza Hata. Ima onaj puni rub. Mislim, pizza kao pizza nije neka, ali čovječe, ona mene napuni ugljikohidratima. I mastima, baš ono što mi treba, sam žderem proteine. Ali me fino napuni, kojiš uopće mi se ne da onak razmišljat koliko sve, ovo je sasvim dovoljno. Ta jedna pizza frende, ono na cijeli dan. Znači ono naguzim, još malo šećera, tako pojedem, aj nema, aj sad čekaj, hvala. Kaže nešto tako malo šećera, da, dva sladoleda, ali ne znam što sam rekao, dva sladoleda sam pojeo, to mi moja draga povukla kad se vraćala doma, onak bili su rastopljene, ali čovječe, šećer i pizza, pa to nema boljeg. Mislim negdje sutra ako, pa da, danas neću, jer vraćam se normalno na 1900 kalorija odmah danas, ali smanjit ću, neću ni tih 1900, nego ću smanjiti za zob i voće, ovo što inače jedem. To ću onak capnit da ne gubim jedan dan. Inače u srijedu se vratim na kilažu na kojoj sam bio u nedjelju, a nedjelja mi ujutro bila 96 kg. Tako da očekujem sutra već 96 kg da ću litru i 900. Iako možda čak ne bi bilo loše i danas uvuć. Jer to je preveliki to gubitak, ono, 2 litre bokte. Znači, to kad izbacim, već sam vam pričao, ja mislim u pretprošlom videu, gdje onak izađu elektroliti, vitamini, minerali, čovječe s tom vodom, to je onak, i onda je to ružan osjećaj. Idući dan se ono osjećaš, čovječe, ko da su te patuljci tukli cijelu noć. Ali uglavnom, da, više o tim stvarima kažem, ono, na drugom kanalu kada ga budem, ono, počeo raditi. Sad je ovako kako je. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste jedan od rijetkih koji je poslao poruku da dolazite. Aha, to je automatska, bude mi predložena pa ja volim pogotovo preko Ubera, ne znam kakva sve iskustva imate, ali to vam je... Gledam kakve je boje čovjeka. Aha, to vam je bitno, da. Iako nema nešto previše, ja mislim s Magic na Uberu, više ih je na Boltu. I meni se isto čini. Pa Uber, to vam je ona strana podrška, nisu naši ljudi, onda ne može kako hoš, jel? Moraš imati vozačku, moraš imati radnu dozvolu, svaš nešto. Ne znam, ima sam na Boltu tamo, ništa. Sam skakala, razbijala glavu tu za krov i tako to i rekao neka, ne bi više fala i... Onda kad vidim, onda ipak otkažem vožnju. Da. Vi samo u pušu vozite ili baš vozite? Baš vozim. Ne se isplati sad kad je otišlo gore u gore? Meni je okej. Imam tog hibrida pa nije meni. Onda. Kako funkcionira taj hibrid? Pa on vam cijelo vrijeme puni tu bateriju. Dobro. I dok voziš, pogotovo kad kočiš, imaš čak i opciju na njemu brake, gdje palicom kad ubacimo brake, onda on još više puni, ali i kočenjem pretežito puni bateriju. I onda to vam je jedan motor, elektromotor od 30 kW, 20-30 kW, ne znam sad točno. I potpomaže glavnom motoru. Tako da mu smanji tipa, koliko bi on trošio jedno 8-9 litara, on smanji na 3,5-4 litre. Ono hrpetinu mu smanji, da. Jel potroši onda u biti to sve gorivo ili to gorivo troši kod kretanja? Znači kad su auti krenuli na plin, auto je kreto na benzin, a onda se je prebacivo na plin. Ma ne, to je tako odrađeno da uvijek kad imaš baterije ti gura bateriju. Aha, znači i kreće na bateriju ako je ima. To je tako se nije istražilo. Mi sad vozimo već kilometar i nešto na bateriji. Aha, to mi nije bilo jasno. Mislila sam da funkcionira na isti način koji kako su na plin. Ona je baš imaš, ko da imaš šalter gdje on tebi prebacuje. Ovdje rade i zajedno. U isto vrijeme? U isto vrijeme, da. Znači on u biti u isto vrijeme troši i puni bateriju
A Da. što onda radi s gorivom? Pa jedno i drugo troši. Aha, znači paralelno troši i gorivo. Tako je. Aha. To da ne znam nikog ko ima hibrid ili su To je sad kao broj jedan u svijetu što se električni tiče, da. ili nešto. A znam da nisam uspjela doći do zaključka na koji način funkcionira kad Da. se vozi. Nema šta, turbo jednostavno je ovom ovako, da idemo skroz gore. Proćemo ovdje. Sad je to po info. Evo sad vidite kako on radi. Tu mu je baterija, vi sjedite na bateriji. Aha. Sad trenutno gura iz baterije, jel? Iz baterije, da. Sad kad mu dodam gaz, gle ovo. Viš, crveno se pali motor. Aha, znači pali se motor i da. automatski troši i gorivo. Kad pustim sve, vraća struju Nazad na baterije. I kad kočim isto. I sad opet ako ćemo dati gaz. Viš, crveno. Aha. Znači to radi ono cijelo vrijeme tako. Tak. To mislim, nije mi to baš bilo jasno. Viš, tu ti je taj električni motor, ovdje je engine. I sad ga ugasi totalno, pošto to nijedan auto ne može tako. Znači, sad ništa ne radi, sve, tako sve je, ovo je sve iz mire. baterije. Trenutno imam, jel vidite koliko baterije. Da. Skoro pa je puna. Tak da. A znači ona se puni kočenjem. Kočenjem i samom vožnjom, on ima generator. Nema pa alternator, nego ima baš generator. Evo kad ga lagano, sve ide iz baterije. Sad ako mu dodam gaz, gle ovo. I jedno i drugo, ide iz baterije i iz motora, jel? Iz motora. Ako ćemo još. Znaš, jedno i drugo, čim pustim on ga vraća. Vraća, da. I čim kočim on je zelen vraća, jel? Ali tak, ću malo više potrošiti bateriju ako mu, jel? Da, jasno mi je. Pa logično, da. Ide stalno. I sad što god je na bateriji, on samo, što je tak sporije, slabije, on ga na bateriji drži. Da drži. I opet okej, kad potrošiš bateriju, bože moj naš, možeš stisniti taj. Koliko god da ga stisneš, on će prije napuniti bateriju. Da. Logično, jel? I onda će ti opet imati, tako da kažem, on je strašno ekonomičan. A ovi na struju, ovaj auto je biti popularan zato što dijelovi su jeftini. Auto novi je 20 nešto tisuća eura. Pa to nije uopće puno. I najskuplji dio kad vam ode je 2000 eura. Ajmo reći taj motor koji je na svakom autu najskuplji dio. A šta s baterijom onda kasnije? Ona ima dijelove. Sa koji dio ti ode ti zamjeniš, na eBayu kupiš, da. To nisam znala. Da. Mislim da sam Članci su to neki. Da, uvijek je bilo kao ok, isplativo je, a kad ode baterija kak ti možeš šljivit jer to je na Tesli. moraš mijenjati sve. To je na Tesli, da. A znači ova vam ima članke, da. Članke. Gledaju ko oni dinamiti. Da, sam gledao kad ga rastavlja. I onda ti naručiš i promijeniš. Taj dio. Da. Tako da, mislim normalno sve ima svoj vijek, jel? Ne? Ma, normalno. Ona ima 10 godina garanciju, a auto je star, koliko, 5 godina. Tako da ne bi smjelo. Ali kažem, i cijela baterija nije nešto skupa, zato što je to ekonomičan auto. To nije kič ko ovi ostale auto. I sad kad pogledate, sve ove ostale, sve to, ovi njemački auto, to je sve kičasto. Ja sam vozio, još Škoda, to vam je kičasto, to vam je sve skupo. Ti dijelovi su, on nije brutalan kad ti njega voziš. Ima bolji osjećaj normalno. Da. A frende, šta ti to vrijedi kad tebi, ja sam vozio svaka 2 mjeseca, čoču, taksiju radiš puno. Pa vama na vašem autu ode, a di meni u taksiju. U taksiju, I pa stalno da, nešto, a jebi ga, oni su napravili ovaj auto nema ništa, bo. Štur je ko onaj skuter kad voziš. On nema brzine, on ima samo naprijed nazad, nema brzine. Tako da nema se šta ni pokvariti. Pokvariti, da. Zato kažem, ne zato što je moj, nisam ja ni jedini koji govori to za, ali kažem ti, za struja vam je jedino dobra Tesla. Gospođo, taj auto vam je 60-70 tisuća eura. Prva stvar. I on ima 4 elektromotora na svakom točku. Koji god da vam ode vam je 10.000 eura. Koji god da vam ode. Tak da... Pa onaj koji ima 60-70 hiljada eura za auto, imat će ga mijenjati. Ja kažem, i onda su vam oni sad jeftini. Polovni su vam jeftini, a sve je jasno zašto. Tak da, kažem, to je... Nije bez veze da je ovo najprodavaniji
auto na svijetu. A da, vidim dosta da ima tih Pa sad je Toyota. krenuo kod nas, da, ali ja sam živio tipa na zapadu, tamo u Dublinu svi ga voze. Ali i one Priuse još više voze, jer su još jeftiniji. Pa majke boli kurac, tam mislim. Oni gledaju kak će biti moćniji, kak će vladat, kak će, znaš, oni su totalno drugačiji mindset od naših. Mi nemamo veze, ama baš, brate, mi smo baš sluge. Mi smo baš sluge i naš su učili da budemo sluge. Meni baba govori šuti, radi. A njima ne pada na pamet, čovječ, oni skupljaju taj novac, ulažu. I to ne samo u nekretnine ko što je kod nas. Sad su malo ove Z generacija prestala to, kak baba kaže, šuti i radi. Da. Oni su malo se počeli sad punit, ali je istina, do sad stvarno uvijek je sve bilo, kak baba kaže, šuti i radi. Vani nema šanse, on je sretan ako neko hoće raditi. Irac za Irca slabo. Znaš, to mora biti sad neka luda firma i prekretnica životna da bi onda, znaš, svako gleda da ima svoje, svako gleda da gura, znaš, nešto što. Nešto što, jebi ga, njima dolaze Afrikanci tamo raditi. Mi imamo strašno slab mentalni sklop. Sklopka nam je užas, čovječe. Samo depresija, samo politika, samo... Da. Frende, to nema, kužiš... Pa kod nas je sve baza politika, a onda može dalje. Nema, i onda lagano vladat ovom masom. Svi su onak zatucani. Niko ništa ne ulaže u sebe, ni ništa, svi gledaju, znaš, sam da prežive i to je to. Nema to vajde. I s kim god da probaš, jebote, ja sam probao, imam, baš sad i snimam video, YouTube radim. Probao sam, čovječe, tak s ljudima, kaki gledaju da te pokradu za 10-15 eura i pobjegu. Nevjerovatno, kojiš, ali svi, ja sam skužio da smo mi u biti cigani, žestoki cigani, bijeli cigani. Mi smo bijeli cigani. Da. I tak nas gledaju u svijetu. Znači, smijali su nam se na Facebooku kao sam vi radite, dobra masa je odlučila skupa sa mnom za bolje uvjete i onda čim ti nemaš tipa 300-400 vozača, normalno da se ovima podigne, to je ponuda potražnja. Oni su vozili za duplo i još su se smijali kao mogli bi biti ovako češće, kao ne sjećam se kad sam zaradio 200 eura u jednom danu, jel? A mi smo išli za sve, znaš, nema tu sad moje tvoje, jebi ga ideš i onda sam skužio, ma čovječe, svagdje ti je to tako. I onda sam skužio šta su i pričali, kao koliko mi mrzimo jedni druge i da smo nesložan narod. I svašta nešto, sve mi je onak bilo jasno i onda sam digao ruke i gledam samo sebe. Ali reću vam da nemojte uopće gledati politiku, njima je u cilju da vi njih gledate i to vam je jedna farsa gdje svako priča, oni vam provode ankete. Ja sam radio te ankete davno kad sam dijete bio u Osijeku i po tim anketama znaju šta treba pričat. Ne znam, ovaj Miletić slučajno mi je skočio, onaj Marin, što je rezao onaj lokot i svašta nešto, on vam samo, koji svi želi doći do vlasti, svako ima svoju priču, svako radi svoje ankete, puca njemu kurac kući, to je to. Briga njega za bilo kog drugog. Ali tu energiju što ljudi u politiku daju umjesto da daju za sebe, da probaju nešto, da skupe, ne znam, 15, 20, 30 tisuća eura, i onda ti nešto otvoriš, probaš pa makar i popušio kurac, ali brate, probao si nešto u životu kuš, ali 99% ljudi to ne želi, a druga stvar je koliko ljudi brine o svom tijelu. Ja imam 41 godinu i brinemo o sebi, znaš, a jebate djeca od 20, ne. Znači, to je tu u Hrvatskoj tako loše, take neke stvari što, ja sam dosta dugo živio vani i vidio sam koliko se Irci paze, brinu, ne samo oni svi, ovdje na istoku, to je užas, ne samo naša država i Srbija. Ne, pa sve, pa ja smijem kad oni kažu Europska unija, a koja je Europska unija, pa mi smo čisti Balkan i ne možeš to istrijebiti iz nas nikako. Samo što svi žele biti fini pa su u Europskoj uniji. Ljudi jednostavno ne žele promjenu i to je to, znaš. Ti kad bi... Dakle, da bi mi došli kad bi htio promjenu, ti sebe moraš prvo promijeniti. Pa da, do tih nekih razina, nije to sam tako. U 4:30 odradi YouTube video i jebi ga da startaš u 4:30, kujiš da i budi taj cijeli dan kujiš na plus 40 na cesti, znaš, Da. I onda ko to može, onda nek mi kaže, jebote, nema novac u taksiranju, jel tako, Najlakše kenjati, jel? Najlakše je kenjati i onaj ko želi nešto njega pokrasti, jel? Da. Ko što su mene i to ti je naš. Evo ga, 9 samo za vas.
Izvolite, u redu je. Ajde, hvala vam puno, sretno dalje. Hvala, djenja. Bok, dobro. Dragi moji, vožnja je gotova, ja sad imam... Kaj se mene baca? Zamisli sad ovo, čovječe, pazi, jedna i druga navigacija mi govore isto. Da ja idem vozit, ne znam, 3,6 km, 11 minuta. Ili samo trebamo kreniti auto ko što radim. Znači putnica nam je tu dole odmah. Nevjerovatno. Pogled je ovo. Pogled je ovo. Dobro. Jebote, ovdje je jedna i druga navigacija, baš ne odustaju. Ali ja mislim da vidim putnika. Evo ga, super. Odlično. Dobro jutro. Bog. Ekipa vožnja je gotova. Idemo dalje, opet je nešto uletilo onako. Mislim da je 8 eura za nešto manje kilometra. Tako da se ne mogu se, dragi moji, ne mogu se požaliti ovo jutro. Sve ok, 5 minuta imam do putnika. Htio sam nešto ispričat što se desilo na... Opa, dobro, baba. Što se... Jebem ti mamu. Ja morat ću kupiti drugi, ovo je baš onako klecavo. Baš onak klecav i sam će mi razbit zaštitu na ekranu. Sad kak smo izlazili iz stana ovog zadnjeg, znači matori od 72 godine je pokušao izdračit novce od mene, ali fakat pazite ovo, znači on čim je to napravio, on je ciljano išao, ja sam bio tamo 3 godine. Ja i moja supruga, smo gledali sva 3 ugovora, svake godine je bio ugovor, normalno. I ni u jednom ugovoru nije stavio da sam platio depozit. Normalno sam platio depozit, mislim, ko će ti... Kako mi tu idemo? Lijevo, desno, o bože. Ovo je baš čudno. Ko će ti čovječe dati stan bez depozita, bog to, hello, ja nisam ni čuo da, uglavnom da vama skratim, mi smo izašli nešto ranije od dogovorenog, s tim što ono što smo se dogovarali je ispadalo da mi što prije izađemo. Jer imao sam do 1.10. ugovor, on je žico za 1.9. rekao sam ok, s tim što sam rekao da normalno aktivno tražimo, kad budem našao nešto dalje, da ću mu dati notis i to je to. Mi smo našli normalno sad stan u kojem jesmo. Dogovor je bio 1.8. no međutim mi smo izašli 17.7. Ili ti, ja mislim da je bio 19. Da, 17.7. smo potpisali ugovor, sve dogovorili i 2 dana sam ja selio dan i noć skoro da ja to odradim. Jer da ne plaćam na 2 strane, nisam uopće razmišljao da bi se to gospodi tako, jel? Nekako zacrtalo u glavi. Šta sad radiš ti u Rikoci? Bože dragi, šta je s tim ljudima ovim gradom? Užas. Da, ja sam isto sjebao, trebao sam ići. A ne vidiš, sad mi je sve jasno. Ali dobro, probat ću nekako izvući. Da ne moram još jedan cijeli krug raditi, jel? Ne bi bilo loše. Ne znam ja šta je njemu bilo u glavi, uglavnom mi je nazvao i to tak je fino bio nazvao da sam 100% siguran da je on to snimao. Aj super, uspio sam. Ja sam mislio da on tužbu neku radi, uvijek je zvao normalno, sad je nazvao, predstavio se punim imenom i prezimenom i tražio mene mojim imenom i prezimenom,
Skužio sam s njima da se nešto dešava. Jer ja sam njemu to veče javio da mi izlazimo. I uglavnom sada skratim priču, on je meni na tom pozivu htio objasniti kao da je rekao da jednostavno kao ja nemam dokaza, ja nemam ništa papirnato da sam ja njemu ostavio depozit. I tu normalno nastala panika, ja zamračio. Uglavnom, da vam skratim priču, oni su pokušali iznuditi od nas, ne samo, da depozit je bio 400 eura, renta je kasnije bila 450, podiglo se. On je još htio tu izdrančiti svašta nešto, nekih 600 i nešto eura, poslao mi je poruku, gdje jednostavno čovječe sam ga mogao optužiti za iznudu novaca, mislim. Ali rekao, ja sam i bio to u stanju, napravit će, kako sad idemo, aha, može. Ja sam čak i bio u stanju, posavjetovati se s jednim odvjetnikom, znam jednog dobrog dečka što radi tu u Zagrebu, već mi je nešto radio vezano za moj akaunt kad mi je trebalo, bankovni, stvarno je lik na mjestu. I uglavnom zbog supruge nisam, jer ona je onako malo skeptična oko milion stvari i ne daju se. Nastavit ću vam iza ove putnice. 52 eura i 43 eura. Ajmo mi ovako se nekako tu baciti. Vrijeme da nam neće niko ništa. Tu stanemo malo. Da, uglavnom da vam završim svoju pričicu. Uglavnom ću vam objasniti da su oni pokušali to na način da kao kažu da samo zadnji ugovor, znači ugovor od koje sa 25. na 26. vrijedi, jel? A ja sam pri ulasku ostavio depozit od 400 eura. 11 km za... A šta da radim, i onako ovdje neću niš naći. Da vidimo 4,3, a ovdje da vidimo šta kaže. Koliko kilometara? 4. Aha, dužim da. Tu morao desno. Uglavnom, šta sam htio reći s ovom pričom je da se morate strašno paziti, pogotovo ako ste, ajmo reći, pošteni. Ako nemate takve namjere i samim ovim ugovorom koji sklapate, morate gledati da sebe osigurate, gledajte da taj ugovor, se ja dobro skrenio, mislim da je, da. Gledajte da u tom ugovoru stoji vaš depozit. Tako da kažem, morate se pripaziti. Fakat za taj ugovor da sve stoji tamo, da se ne dovedete u situaciju u kojoj sam ja trenutno, di me oče kamatarit, matorac od 72 godine, jebi ga naš, mislim. Svašta su oni pokušali, evo, mislim, ali znate šta, to vam i je takav stil osobe, mislim, ne bi se na njima nikad reklo, koji su normalni su i mislim, šta danas znači normalno, Bog, kad, evo, ja ću vam reći iz prve ruke, evo šta se, da neko od 72 godine ide kamatarit i tako šta pokušavat, ja ne znam šta su oni brijali da sam ja, jebote, ali da sam toliko glup ili ne znam, ali pazite se, jebote, znači, nema veze u ovoj državi, zato kažem, ne sviđa mi se hrpa stvari u ovoj državi, a na kraju krajeva, i taki ljudi ti, mislim, jedno je tvoj prijatelj, tvoja obitelj, frende, drugo je ovo, tak šta, mi se vani normalno nikad nije desilo. Nije se ikada od vas tak šta desilo, tipa račun koji nisam platio bio, sjećam se, za internet. Došlo je imaju i oni naplatu u Irskoj, imaju i oni naplatu, ali ja sam tu naplatu platio 2,5 eura nakon godinu i nešto dana, čovječe. Oni su meni slali opomene svašta nešto na staru adresu. I na kraju kad se neko od njih sjetio meni poslati na mail, ja sam to normalno išao platiti. 96 eura je bio račun zadnja 2 mjeseca. 96 eura je bio račun, a 2,5 eura su oni sebi, a to je isto sam tamo živio s Hrvatima i
trebali su normalno oni to riješiti, na kraju krajeva ko će riješiti nego onaj ko je, na čiji je to rač. Uglavnom sad tu da ne duljim, nije bitno, ali nisam se htio požaliti s ovom pričom, nego sam samo htio reći da one agencije za naplatu nije deračina i otimačina kao u Hrvatskoj. Evo, to sam htio reći i da se fakat pazite oko svega, pazite te ugovore, ali ovdje je raja taka kojiš da, evo, bar iz mog iskustva možete naučiti. Znači svako ćete pokušati pokrast, opeljušiti ovako, onako. Mislim, takav stav treba svako imati. Kuš, ako nemaš takav stav, onda ćeš se opustiti ko ja. Jebate, ko je rekao kuš da će neko u tim godinama raditi tako šta, ali evo, da sam imao takav mindset u glavi kao sada, ne bi bio u ovakvoj situaciji gdje ja sad mislim jebote, ali budala mene može naš ono na sud ili ne zbog čega, jel? Tak da, ne znam šta bi vam rekao, pazite se ljudi strašno. Pogotovo je u tipu ovom poslu jebote, ovaj posao koji ako radite koji ja, ovo je bezlašće. Ovo je, ali kažem, mislim, to je sve ono, nebitno. Evo, htio sam to podijeliti s vama i zato sam stavio to i u naslov. I da vidite kako vam je lega prošao. Ali nema veze, evo sad tu gdje jesam, totalna suprotnost gdje je vlasnik stana, ali pazite, ovo je sad malo drugačiji ugovor. Ovaj ugovor sam radio preko javnog bilježnika, znači u 5 puta se potpišeš tamo i fakat ti vrijedi taj ugovor. I samim tim vidiš kojiš da je lik ono ispravan, jel, da nije neki muljator jebote, ono, i da će me fakat i prijaviti i plaćati porez normalno. Ali i stan koji je dao, znaš, ono, mi smo ušli u čist stan svježe okreće. Znači lik je, ne znam, ali on okreće ili su ovi prije njega, ali mi smo isto dobili ugovor kad mi budemo izlazili da i mi moramo okrećiti, pošto smo došli u okrećano. Tako da, takav je ugovor, to je tražio. I to poštujem. I normalno da je depozit vidljiv u... To je prvo što smo išli gledat, čovječe, ali ovaj lik stavio depozit u ugovor, hvala Bogu piše, vidljiv je i ono... Odmah sam gledao, s čim mi se ovo desilo, znači braću, odmah sam išao gledat, čovječe, ono piše, stavka broj 6, zapamtio sam, piše ono depozit. Nemaš vjerovati, evo ja vam kažem, ono, mislim sad i dalje ta situacija ono skuhana kao oni se idu posavjetovati sa ovim kak je rekla, advokatom, da. Tako da ne znam šta bi vam rekao, ono, donekle sam ogorčena, s druge strane ne vjerujem kuć da će se ići desiti, ali mislim čemu jebote, onak čovječe, pa bio sam ti 3 godine platiša, pa 3 godine sam ti plaćao tamo režije, rentu, sve jebote, ono naš da ti sad ideš kojiš tak neš pokušat. Mislim, okej, jedino u toj priči, ali to nije način, je to što sam ja izašao ranije. Ja sam izašao ranije 11 dana, ali mislim, zadnji mjesec pokriva depozit, što je normalno. I oni su rekli da idu na more i to je to, znaš. Oni su na moru, ja sam izašao i amen, jel, to je sad oni su mislili, znaš, ono da, šta ti ja znam, pošto sam ja tak ranije izašao, šta je ovdje ne radi, ja mislim, ovaj semafor. Ali to moguće bilo. Ako ne radi semafor ovdje, onda bi ja trebao otići desno. Sad ćemo vidjeti. Ja mislim da bi sad trebali ići lijevo, jel? Pa da. Jebem u mater, jebem kuću, ne mogu ni ja. Jednostavno ne radi. Se palio. Nije ljudi. To se zna desiti. Uglavnom, da završim tematiku, ne mogu imati objašnjenje za takvo ponašanje. Ne mogu. Jedino što sam ga naljutio, kužiš, mislim, jedino sporno oko toga je to što smo mi ranije izašli. Mi smo mu pozlatili taj stan
Normalno nisam kreće, niti sam ušao u okrećeno, ali sve smo mu ostavili, iako on to nije ni vidio, oni su pokušali nas, odnosno mene u tom slučaju, oderat ono i javno se, mislim javno, porukama se prijetit, gdje sam ja čovječe njih mogu fakat teretit kojiš za iznudu novaca. Znaš, ti meni sad šalješ. Tako da uglavnom, evo, tu ću prekiniti tu temu. Kažem, htio sam to podijeliti s vama koje sve što dijelim, normalno. I normalno da ću vas update-at u konačnici kako šta. Ali evo, čisto da znate šta se sve evo može desiti kad ne pazite. I morate se paziti. Taka je država, nije ovo ko na zapadu, čovječe da čovjeku možeš ono na riječ vjerovat, daleko od toga, ovo je divlji zapad, ovo je zapad, ali divlji zapad, brate. Ovdje nema. Uglavnom, nadam se da sam to malo ono objasnio, da vam je zanimljiva ta tema. I to, mi smo trenutno na 42-43 eura. I drajevamo se za, pa ne znam, ono, bit ćemo 50 eura iza ove vožnje, to sam siguran. Ja ne znam zašto smo sad mi tu stali. A ovi lijevo voze. Aha, baš sam u traci gdje su šinobusi i svašta nešto. Dobro, nadam se da ćemo proći. Ajmo mi. I ti si sad baš mora tu doći. Ajmo mi lagano. Dobro. Ok, to je tu u ovom naselju, da. Da, 2 sata. 42 eura sigurno, ajmo mi odavde proći, prijem da smijemo, jel? A vidim da je gore grozno. Nadam se da se može proći. A? Može, super. Sad, da, bit će 2 i nešto sata, 50 eura. Kažem, samo Uber, ovaj Bolt je ni za K. Konac. Dobro jutro. Sanja, jel? Je. Jel bi mogli mi stali? A ne, možete sad ništa. Gdje hoćete da vam stane? A ne znam di možete. Mogu vam tu stati? Neće vam ljudi. Neće, ja tu Samo da ne uzmem mogu kavu da se ne spuštamo opet. Odo vam dođe. Aha, vi po kavu, a možete sam platiti, molim vas? Evo, ostavit ću sve kod tebe. Pa dobro, sami platite 9 eura, možete ići odmah, da. A da izađem skroz? Pa ne, sami platite pa vi idite. Dobro, da. ja rekao skroz da me... Evo, to je to. Evo vama na... Ne treba mi ništa, samo me Ajde. sačekajte. A di ćete? Di da vas sačekam? E pa to vas... A di idete? Gore. Aha, ajde onda staću ovdje pa ću vas, Ajmo. nisam vas kužio, da. Da se ne spuštam opet. Ajde, po ajde, kavu. ajde, Evo može. mene. Prvo, Bože, nisam skužio ženu. Ona hoće po kavu otići. Ja mislio neka kombinacija gdje ja opet ostajem bez Kičanovića. To se više neće desiti. Uglavnom ja ću ovo ovak završiti pa ću nju odbaciti, nije problem. Koliko je ovo uopće bilo? 9. Bilo naplaćeno, koliko je od toga moje, sad ću vidjeti. Super 8.40, ovo je čak ok, 51.27. 2 sata i 15 minuta, ovo je ok, jebate. Da bi riječ rekao, kaj malo ću, ne da mi se držati ta noga na kočnici. Hvala ti do neba. Ma ništa, krivo sam ja vas. Jer poslije opet se spuštaj pa Da ti iskreno kažem, znaš koliko ljudi kušava? To je nevjerovatno. Šta? Da odu? Da. Ma ne. To je nevjerovatno, čovječe. Čekaj. Ne, sve pet, samo ono govorim. O Bože dragi. Sve 5. Dobro, da. Da. Super. A joj. Ali ne znam kako se usude, mislim ima prezime, ima, nije to... A šta ne možeš ispod, znaš koliko ti treba? 130 eura, ja mislim da je minimum, kojiš da ti policija izađe. Pa dobro, ali mislim taj Uber može nešto napraviti ili Bolt bez do koga se radi. Slabo, to za ove sitne nema šanse. I onda to dosta njih zna i... Znači, ljudi onak 60-70 godina idu to raditi. Znači, nema pravila, Bog. Baš, 60-70 da, nevjerovatno.
to ovako ovdje, a? Ne, tu je ambasada, mi ćemo još Aha, malo. još malo gore. Stanemo baš tu, iako su mi znamo. Evo, tu je moj ured. Prva se, možete se tu doći. Hvala vam. Ajde, sretno dalje, hvala vam. Također. Evo samo da se Malo. istovarim. Pa ba. Zvanična vožnja gotova, dragi moji. A jebi ga, šta da vam kažem? Sjetite se onog videa kad sam bio pokraden od starije gospođe, evo, od bakice, neću se tak šta više dozvoliti i to je to. Uopće me niš drugo ne zanima i jebi ga, ako treba bit će onak neugodno, nelagodno, ali nema šanse još da tak šta dozvolim. Znači mi tu idemo nazad. Zašto on meni? Očito ja, ali ne vidim animaciju, ne. Treba njemu vremena, ali? 51. Iskreno, dragi moji, evo, još toliko. Znači, do pola 11 kad bi, puna šaka brade, ali vrijem da će to biti to, bog. Možda još koja vožnja dvije, ali pazite, ono 8. mjesec, baš je prazan grad. Što ova aplikacija radi, ne radi? Ti ona mene baca, bog. O Bože. Ovaj vez je pobenavio. Ja tu idem kontra, ili ja trebam reći da ja sam se malo pogubio. Ja sam se u biti malo pogubio, ne moja aplikacija. Da. Uglavnom, uvijek imam taj neki osjećaj. Kužiš kad bi to moglo biti to. I sad ga opet imam. Ja vam ovako odradim, znači evo imam 15 minuta do stana. Ova relacija do stana je realno top, bog šta ono, kroz centar do Novog Zagreba. Ako ja ne uvatim vožnju, ja se odjavljujem. A vozim normalno, šta god da uleti preko 5 eura. Ispod baš i ne bi. Ali evo da čujem kako je mom frendu, on isto taksira normalno. Šta, radiš ili ladiš jaja? Ja sam krenuo u pola 7 i do sad 50 eura. Evo ga, za divno čudo, uletila je neka vožnja za 8 eura. Ne izgleda mi loša, možda malo će biti vremenski duža pošto je po centru. Ali to je to. Dok s druge strane, Bolt šuti nevjerovatno, znači nema jedna vožnja na tom Boltu, pogledaj ovo. Znači prošlo je ne znam ti nija koliko, vožnje jednu nisam dobio na tom Boltu. Ne kužim brivu, ali ajde. Mislim, meni je okej, javio mi se i friend, kaže isto realno koji i ja, ono možda je nešto ranije starto, ali ono na 5 cenera je za 2 sata, to je nekako nam svima tu negdje izgleda ta zarada. Ništa, idemo pod putnika. Bog. Morao sam se malo pomaknuti. Prosto imate li 15 eura za vrat, imam samo 20. Imam bez brige. Ne može. Bez brige. Radi svoje sigurnosti, veži sigurnosni pojas. Svako dobro. Evo je tu gotova je vožnja. Idemo ponovno. Brijem da je dosta teško sad tu dobiti u centru neku vožnju. Ovo je isto 8-ica, da. 6 cenera je u pocketu. In the pocket. Opa, što je ovo? Dobro, sad ne žurimo. Ovdje desno idemo, nažalost. Kažem da, ok vožnica bila.
Isto idemo lagano. Mogu čak i taj u Boltu upali. Čekaj, baš da vidim. Ven mi je nešto pričao. Aha, sad nisam ušao. Nema, samo mi je ovaj bonus vidio, ovaj drugi nije. On mi je nešto pričao da ovaj je još aktivan, jedan bonus. A meni i jedan ti isti stoji. Ne, ovaj je kao još 20 manje. Uglavnom, to je do... Aha, to završava danas. Ja ne znam ko je uspio u tih, koliko je to, 5 dana, 6, ne, 3, 4 i 4, 7 dana, 105 vožnji, bog. Taj je fakat morao poludit do sad na cesti. Uglavnom ovdje je drlog kao i uvijek, 8,7. Nećete ni gledati. Ne, ja vam te zakazane, ma bar 15 eura. 15 eura onda mogu doći, ako je negdje u blizini, ko je negdje daleko, 20-25 eura. Onda si zakažem pa se posvetim, odvezem to. A bolja opcija vam je upaliti Mistro i kresneš si filter na Mistro, to sam radio za ovu zadnju vožnju, baš da vidim. Da vidim ovaj activity, baš ću vam pokazati tu vožnju. 8, 8, 9, 11, nije. Evo ova 25 eura. Ovo je bila iz Arene do Velike Gorice. Evo. To je ta vožnja. 20 minuta. Ja. Kažem, onaj stana sam imao kilometar. I ja mislim da je tamo neki aerodrom bio, znam. Tako da, uglavnom, nije loša opcija. Puno bolje kuš nego zakazane vožnje na Boltu. I šta ono lagano, ne znam, ja ili čačkam na YouTube-u ili Netflix klepim ili šta. Čekam vožnju, dođe vožnja, pauziram, ovo odvezem i to je to, šta, nemaš ti tu šta. 9 sati i 10 minuta, sve u svemu, 2 sata 43 sam online. Ovo ostalo sad, šta znam, mislim, nije loše čak ni ovaj dio radit, ali bude onako nešto simbolično. Ne znam, po par eura vožnice. Mislim da je bolje sačekati 12 sati, 11-12 i onda opet napast na par sati. Ovo će tamo biti 3 sata dok ne dođem ča, ali eto. 60 eura, kao što sam rekao, da, prva 2 sata, ono presudno, sad već ovaj između 8 i 9, nije loša bi bila ova vožnja, ali sad sve onak rijeđe idu vožnje. Kažem, ove dvije, ja mislim da su mi popaljene, sam ovdje upalio, nisam. Gle, upaljena je. Ali neću to, ako mi jedna loša vožnja dođe, zbog tog ratinga ću ugasit. Koliko sam sada na Boltu? 49. Bož zato. Ne da mi se... mi ovdje možda malo gasa dodati. Aha, to je to. Ne kužim šta je ovo. Ne mogu uvožnit sam. Aha. Hoće me tu negdje poslati. Kao da je to win-win mjesto. A dobro, svakako ću proći. Kažem, ako neš uleti drive, ako ne, preskačem. X. Sad u ovo vrijeme, da, ovaj moj dio nije loš, oko Arene, realno, sa crveni, tu bi najprije dobio. A vidit ću, kužim neki doručak u Šamarit i mogu se lagano iza toga staviti, a mogu i trening ići po Šamarit, skužit ću se.
Ja, dragi moj, već sam pospan. Lagano. Kaže, nisam neć mogao spavat. 3:30 sam se probudio, pa... Fali mi taj dio. Ajmo ljudovi. Ovo može. Još ne bi vozio Bog. Pazi, ovo 7,6 km može. A brinem da će to biti zadnja vožnja ujedno. Brinem da će to biti zadnja vožnja jer moramo na malu nužnu, odnosno moram se negdje izliti i ne da mi se nigdje mimo mog WC-a. Dobro, super, ovdje je baš protočno. Ali šta kaže, tu negdje prije samog skretanja za trnje da je gužva, a vidim da možda... Ne znam. Ljudovi, ja nemam pojma šta sam ovdje mogao, šta nisam, možda sam tu dole lijevo mogao. O, jebem se. Ovdje lijevo ne smijem, Bog. Ovdje je zatvoreno lijevo, ja. Nema veze. Dragi moji, gore ću ga okrenuti. Pogubio sam se, da. Skontao sam da tu lijevo trebam ići i zablokirao, nemam sve onako u glavi, cijelu mapu. Mislim, bilo bi idealno, tu sam lijevo skrenit, ali on je tu, da, s preke strane desno na... Jel, bit će pušteni ovi s lijeve strane, da. Biće cirkus ako sam tak skrenem lijevo, idem gore ga okreniti, to je to. O, jebem ti, ona pola grada je, čovječe, izrovano i ne može više voziti kad bi trebao. Bolje da sam slušao navigaciju prvenstveno. Fino mi je ona pokazivala. Još ovdje letim u tu gužvu. Jaj, kako mrzim nekad taksirat tu po gradu, bog te, ono sve ti se čini da je 100-200 metara, na kraju je 20 minuta izgubljenih. Jebem ti. Ali dobra je, ovo je moja greška, tako da se ne smijem ljutit na nikoga. Jutro. Dobro jutro. Malo me baš kao. Znači, show rade. Ja sam zaboravila da se tu ne može skretat normalno. I onda vidim, vidite okolo javno joj da. I još je gužva pošto svi tak rade i... Da. Bitno da smo se našli. Aha, vidio Evenju Mola ide odlično. Desno. Super kartica je. Sve je riješeno. Hvala. Hvala i sretno. Dobro. Dragi moji, evo gotova je ova vožnja. Ja ću tu probati nekako se ubaciti. Vidim da ima slobodno. Pa ću i ja onako uzjašiti. Ovo je Avenue Mall parking lot. Mogu ovako rikšu. Taman gdje je ulaz. I evo nas, dragi moji, za sam kraj ću vam reći, evo, moja uspješnost, točno 3 sata i 70 eura, 67 eura i 8 centi, napravio sam 70 km, fino prati euro kilometar. Realno, evo, tu sam kod arene, zato što moram otići na WC i još ću nešto pročeškat, normalno, kad sam već tu po tim trgovinama. Vama hvala puno, evo, što ste gledali. Ko vam se svidio, normalno, zna se šta treba stisniti, šta sve treba poklikati da bi ja bio sretan i da bi algoritam gurao moj kanal. Kažem vam još jednom, evo, hvala vam i to je to, vidimo se u idućem videu. Big and serious and we don't ram this thing going on from creation.